mislim da je ova naša današnja rasprava poprilično zakasnila, jer mi možemo dosta toga ovde da filozofiramo, diskutujemo, govorimo o ekološkim posljedicama, opasnosti koja prijeti svim ljudima koji žive u dolini Une, ali od te diskusije suštinski ništa se neće uraditi da se Hrvatska zaustavi i da napravi odlagalište na Trgovskoj gori u bivšoj kasarni na Baniji, gdje su prije rata, a gotovo 80% u Dvoru na Uni živjeli u tom kraju Srbi, i to naravno je strateška odluka. Ja moram reći da bi trebali u mnogo navrata naučiti od Hrvata kako se vode nacionalni interesi i kako se vodi odgovorna nacionalna politika. Hrvati vode računa u Bosni i Hercegovini i Hrvatska bez puno populizma, kao kod nas nekih marširanja, vojske, zastava, uniformi. Samo je puno manifestacija nekakvog srpstva, naduvavanja, suštinski odumiru nam krajevi. S druge strane, Hrvati su vrlo racionalni. Vi ste danas, gospođo Ljubojević, govorili u jutarnjem programu o tome kako bi, da bi zaustavili Hrvate Trgovsku goru, mi trebali staviti nuklearno odlagalište na Ivanicu. Reću vam jedan podatak. Na Ivanici je prije rata bilo 100% Srbi, uglavnom Trebinci koji su radili u Dubrovniku i danas ih radi više hiljada. Posle rata to su zauzeli u oktobru kad se Crnogorci povukli. Bila je ofanziva operacija Vlaštica, zauzeta je bila Ivanica i Glavska i sva ta teritorija i sad je tamo broj Hrvata i Srba podjednak. Ja sam upravo ovaj vikend bio na Ivanici. To što govorite pravi ogromnu štetu. Jedva čekaju mediji u Dubrovniku koji će reći vidite šta Srbi žele, evo prave nam nuklearno odlagalište ili neko smetlište da zagade izvor Omble, što je naravno i kad sam ja gostao u dubrovačkim televizijama ključno pitanje da li će aerodrom, a vi radite danas studiju od $500.000, zagaditi vodu rijeke Omble, to je inače Trebišnica koja ponire pa izvire dole u Dubrovačkoj rijeci i koja je važna za vodosnabdjevanje Dubrovnika. Dakle, moramo biti oprezni kad se govori, šta se govori i da učimo od Hrvata kako se vodi strateški računa o nacionalnim interesima, a da se puno ne talasa u javnosti i da se ne izazivaju reakcije. Ja moram reći, šta god vi mislili, njima svaka čast. Naš odnos prema ljudima koji žive na Baniji, kad ja ovdje govorim, ja to ne govorim na bilo koji način, neko ne bi pomislio da imam nešto protiv ustavnog poretka, meni je žao te sirotinje koja je postradala avgusta 1995. godine, koja je napustila nakon 5-6 vijekova. Manastir Kistanje, dobio sam poziv na Petrov dan, obilježava se 500 godina crkve u Kistanju Svetog Petra i Pavla, a manastir pored Kistanja Krka sagradila je sestra cara Dušana Ktitor, bila u 14. vijeku. Što govori koliko je naše stanovništvo tamo staro, zapravo koliko dugo boravi na tim prostorima. Gotovo da nema mjesta koje nisam obišao, jer mi je žao tih ljudi koji smo mi, ja sam tad imao svega, maloljetan sam bio, 15 godina, ali prije svega Srbija i Republika Srpska su žrtvovali taj narod tamo. Oni su bili predmet tajnih dogovora, zakulisnih radnji, uvijek na njihovu štetu. I upravo zbog toga, učeći iz grešaka iz prošlosti, uporno govorimo o tome da ne trebamo biti ničije marionete i figure, ni jednog centra moći, već da treba imati partnerski odnos i sa Podgoricom, i sa Beogradom, i sa svim drugim. Vrlo ozbiljno pitanje. Na Baniji nijedno mjesto nema više od par stotina stanovnika. U Lici koji sam prošao, nijedno mjesto nema više od par hiljada stanovnika. Pusta je, nažalost. Nema ni Srba, a nema ni Hrvata. Sjeverna Dalmacija i dobar dio Like, Korduna, da ne govorim, inače bio rijetko naseljen. Banije, koja je bila plodna, jako lijepa područje. O Slavoniji također ne treba trošiti riječi. Da smo mi bili, kako se busamo često u prsta, neki veliki srpski nacionalisti i patriote, potrudili bi se da ispravimo nepravde iz prošlosti prema narod koji smo žrtvovali i ostavili na cjedilu. To govorim pod potpunom odgovornošću. Kao i danas. To ne možete, gospođo Ljubović, nemam potrebe da vam pomijete. Ja govorim o Baniji i o Dvoru na Uni, da će ono malo ljudi... Gospodine Vukanoviću, ja podržavam sve što govorite, nije to sporno, ali malo na tačku dnevnog reda na Trgovsku goru. Nemojte u istoriju, širinu, previše ste otišli u digresiju 6 minuta. Nisam otišao u digresiju, apsolutno sam na temi. Dakle, ja govorim o... Vi nemojte dobacivati. Izvinite, Trgovska gora je na Baniji,
Jeste, gospodine Vukanoviću, ja znam malo dobro geografiju isto, ne trebate mi držati lekcije. Čak se je zemljotres tamo ljude stresao i otjerao to malo ljudi koji su bili. Na dijelovima tamo autoputa kad idete, da bi se narod kako tako zadržao, ne plaćaju se ni putarine. Ali to je nedovoljno da se ljudi vrate i da opstanu. Svaka treća kuća se prodaje. A kad se ovo napravi, iseljavanje će biti još masovnije. Srbija, kao naša matica, trebala je u prošlosti od 2002. da kaže mi smo krivi što su ti ljudi tamo nestali. Mi smo ih natjerali da ne potpišu C4. Mi smo im postavili policajca da im bude predsjednik. Mi smo im zavadili da bi lakše vadali Blabića i Martića. Napravili smo haos. Ljudi su preživjeli i 41. i 45. i 18. i 19. vijek i Pilipendu i katoličenje i na kraju nisu preživjeli nas nedostojne. Ispravimo malo nepravde, pomozimo ljudima da obnove kuće, pregovarajmo sa Evropskom unijom da napravi uslove, da se vrati stanarsko pravo. Ništa nismo radili. Dakle, i sada se ništa ne radi suštinski. Od ove tačke dnevnog reda možda će se napisati nekoliko vijesti u Hrvatskoj. Možda će vaše gostovanje o odlagalištu na Ivanjici izazvati par reakcija u dubrovačkim medijima i Jutarnjem listu. Ali suštinski, jedini način da se ovo riješi je bila tužba pred Međunarodnim sudom, zato što se Hrvatska kroz sporazume o pridruživanju Evropskoj uniji i kroz druge sporazume, da se ne pozivamo, obavezala da će poštovati i granicu i ekološke norme i standarde i sve ostalo. Nažalost, Bosna i Hercegovina je zemlja kakva jeste, zarobljena, članovi predsjedništva u zadnjih 20 godina, ja ne znam je li bilo mjesec dana da su jedan s drugim pričali. I naravno da mi smo uložili, prilika je bila da se pitanje Trgovske gore riješi reciprocitetom kad je bio vitalni nacionalni srpski interes Pelješac. I sad se sjećam ovdje diskusije koja je dovela do toga da se sječe tabla sa natpisom Metohija, to je mjesto s Pelješca, inače gradonačelnik Dubrovnika Franković, i tamo su ocijekli tablu da se ne vidi selo Metohija, nakon te diskusije još nekih toponima. Ali kako je car Dušan prodao Pelješac, tamo nije bilo srpskih nacionalnih interesa i mi smo ih potegli da bi Hrvati napravili kompaktnu teritoriju i svaka im čast, iskoristili podršku Evropske unije. Nedavno sam sa aerodroma u Čilipima išao za Crnu Goru. Ljudi, ja sam frapiran kako do poslednjeg sela uz granicu sa Crnom Gorom postoji magistralni put sa 2 trake, kako je sve uređeno. Metar širine do obale, 100 metara, oni vode o tome računa. I više su oni uložili, Hrvatska država, u Konavle i u Dubrovačku Rijegu da bi povezali, nego zadnjih 2 godine ili 3, nego Republika Srpska za 25 godina da bi povezala Hercegovinu, istočnu Hercegovinu sa krajinom. Imate opomenu po članu 140, vratite se na dnevni red. Dakle, vraćam se na dnevni red, a on je jasan. Da ste vi, da vam je stalo do Trgovske gore, ovo je pitanje bilo aktualno 2019. Da ste vi sjeli, pošto imate dobre odnose, vaša vlast i gospodin Dodik sa Plenkovićem i sa Milanovićem i sa Čermakom i sa mnogim hrvatskim oficirima, odete na Svetu Goru da bi otišli kad oni postrojavaju svu vojsku, da bi pilatovski oprali ruke, da ste tad otvorili pitanje Trgovske gore, rekli, evo mi ćemo, vama je strateški interes da se Dubrovnik i Pelješac povežu sa Hrvatskom, da budete kompaktni, da zaobiđete Neum. Imate Bošnjake koji su tome protive visini mosta i sve ostalom, da vi ne bi vodili sudski spor koji može trajati pred sudovima međunarodnih 5 godina i da ga izgubite i da trajno izgubite mogućnost povezivanja teritorije. Mi od vas tražimo to i to i to. Vratite stanarska prava Srbima, omogućite povratak, nemojte živiti. I sad ima mjesta. Nisu Hrvati tako loši. Ali, nažalost, ja se naježim kad prođem negdje Hrvatskom i vidim natpis Srbe na vrbe ili, ne znam, neke kukasti krst sa slovom U. Dakle, to je loše. To nije dobro, ovo je 21. vijek. Tamo je ostalo 1% Srba, ne znam koliko ih treba biti da bi prestala u nečijim glavama, ne u većine srećom, da bi prestala neka vrsta srbofobije. Moramo se, ljudi, 21. vijek, tu živimo stotinama godina, ne moramo jedne druge voljeti, bar da poštujemo i da drugima ne pravimo drugima štetu. Tad ste imali priliku da kažete u reciprocitet. Naši su uslovi to i to i stavljamo vitalni nacionalni interes. Potpišete sporazum, ode Dodik u Zagreb i kaže uradio sam nešto za srpsku stvar. Omogućamo Pelješac, ali zauzvrat dobijamo, neće biti u Trgovskoj gori nuklearnog odlagališta, neće biti
vratit će se stanarska prava. Tu je prije svega Srbija, dok je još bio Tadić, o tome sam i tad pisao i govorio, nije iskoristila priliku da otvori pitanje Hrvatskoj pristupima za Evropsku uniju do 2013. imovine Srba u Hrvatskoj, zakona koji se donose ako povratnici ne obalome imovinu da se ona nacionalizuje, o stanarskim pravima gdje su Srbi izgubili sigurno 100 miliona po velikim gradovima, govorit ću u ime kluba. Propuštili smo prilike. Još jednom apelujem na vlast da pokaže kap i trunku odgovornosti prema srpskim nacionalnim interesima. Nemojte se nigdje busati, dizati 3 prsta, spominjati Srbe u takvom kontekstu. Uradite nešto istinski za srpski nacionalni interes u tišini, kao što to Hrvati rade. Kao što mogu ljudi iz Mostara kaže nema PET skener, idi u Split. Nema posebne uputnice. Treba operacija, nema u Mostaru. Idi u Šibenik. Funkcionišu, gospođo Ljubojević. To su vaši sunarodnici. Nema busanja kod Čovića. Mi smo Hrvati, jedinstvena Hrvatska, razdružujemo se, pravimo. Nema. Ali radi... Gospodine Vukanović, njih nema ni na dnevnom redu. Posljednje upozorenje, sad ću vam oduzeti riječ ako bude potrebno. Nemojte, molim vas, posljednji put vratite se na dnevnom. Imate već opomenu. Dakle, ja pričam o Trgovskoj gori. Pričate o Hrvatima koji nas ovdje trenutno ne zanimaju. U tom kontekstu u kojem vi govorite. Vi već imate opomenu, gospodine Vukanović. Stani, je li Hrvatska planira da vrši odlaganje nuklearnog otpada? Pričajte o tome. A je li pričam ja o tome? Je li ja kažem, gospođo Ljubojević, da mi možemo donijeti zaključke koje ćemo donositi i koje ćemo glasati, čak i mi? Dakle, znate koliko Hrvatski sabor, Plenkovića, Milanović interesuju naše zaključke? Nikoliko. Nemamo mi mehanizam. Nismo generalna skupština Ujedinjenih nacija. Moramo se umiti hladnom vodom, shvatiti svoje kapacitete, izaći iz sukoba, prestati voditi populističku politiku, razgovarati sa ljudima. I kad nama nešto treba, i njima kad je trebalo veto na Pelješac, što je njima bio strateški cilj, odradili ste i niste tražili srpske nacionalne interese koje sam nabrojao, Trgovsku goru, povratak imovine, nego ste rekli, može li moj Integral da dobije malo da gradi ovaj pristupni put? Može. To je nacionalni interes Srba. Stavi koji milion u džep na tom projektu. Zadržat ću vrijeme u ime kluba. Hvala lijepo, gospodine Vukanović. Ko je baš dobro govorio, moram pohvaliti bez imalo ironije diskusiju, prije svega o uticaju Evropske unije, međunarodne zajednice, odlaganju. Tu najbolje može vidjeti, evo recimo ja sam prošle sedmice rekao da neće biti ništa od posebne sjednice razdruživanja i 8 dana bio sam pravu. Mislim da sam najmanje 50 puta rekao da su stranci u kojima je govorio gospodin Skoko ovdje izvor zla i svih problema. Zamislite te drskosti, da stranci nama preporučuju ovdje neke tobože ekološke norme, zelena energija, izvoz, a onda nam stave Evropska unija, nuklearno odlagalište na samu granicu. Da to mi njima uradimo. Pa znate šta? Bombardovali bi nas. Zamislite drskosti da ambasadori Velike Britanije, Amerike, Njemačke nama govore kako treba mi da budemo solidarni da bi oni imali ekološka vozila i da trebaju Srbija i Bosna i Hercegovina da rudare litijum da bi oni imali čistu Bavarsku. Ma nemoj. Možete ovim marionetama. A vidjet ćete kad se stvari promijene. Da li će kad ja budem gore na vrhu imati mogućnost ambasadori da tako govore? Je li njihova ovdje posao da nama kreiraju vlasti i zakoni šta ćemo mi raditi, gdje ćemo raditi? Ili je njihovo ovdje da vode računa o normalnim odnosima, kulturnoj razmjeni? Previše smo mi dopustili strancima da nam ovdje rovare i da nam kreiraju kapu i da govore o solidarnosti Afrike, Srbije, Bosne i Albanije i Kosova i ne znam, Mongolije i Ulan Batora, da bude čista i Njemačka i Austrija, da budu čiste rijeke i da bude dobra, da oni voze kola na struju i da imaju izvor struje i litijumske baterije, a to što ćemo mi potrovati Semberiju, Jadar, Podrinje, šta to njih interesuje? Dosta je ovdje mešetarenja stranaca i to treba ovdje jasno reći. I za ovaj problem Trgovske gore, da nije Evropska unija licemjerna, nego će reći, znači šta će reći Njemci? Oni su trebali da pogase nuklearne elektrane, ali rat udarili na Rusiju, pa polomili zube u Ukrajini, pa sad je tamo recesija i ne gase se nuklearne elektrane i kažu, pa to je super. A nije samo kad imate vi svoje odlagalište, nemojte samo da ih odlažemo Krško, ajmo mi ovo što imamo naših ovih nuklearnih elektrana koje nismo pogasili tamo da odlažemo nuklearni otpad. Dakle, u najmanju ruku negativan uticaj po ko zna koji put
stranaca međunarodne zajednice i Evropske unije, koja nas na primjeru Trgovske gore najbolje može vidjeti kako nas posmatraju kao koloniju i kako nas namjerno zavađaju i kažu u Bošnjacima, Hrvatima i Srbima, vidi šta vam ovaj rekao, šta ona rekao, svađajte se malo, ajte sad negdje zaprijetite opet nekakvim sukobom i ratom, a onda kad se vi, vrijeme završava, a onda da bi mi bili dobri, mi ćemo vas izmiriti, ali vi stavite kod vas nuklearni otpad i migrante i polovna kola i samo se zatrujte. Samo da bi bila Austrija i Njemačka čista. Hvala lijepo. Uvaženi narodnim poslanicima. Upravo bih želio da i ja u diskusiji zaboravim reći da je ovo prije svega pitanje za zajedničke institucije u kojima vi činite vlast i da ovo pitanje treba da se usaglasi na predsjedništvu i parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, koje ovo se tiče i Srba, i Bošnjaka, i Hrvata, kojih je najmanje u toj oblasti. Tamo imamo, uglavnom, ovdje će biti najviše pogođene opštine i gradovi Bihać, Kladuša, gdje su Babini, nebitno, svi su jednaki ljudi i ovo ne treba da bude političko pitanje. Ako se oko nečega trebala i mogu usaglasiti da nisu ovako zatrovani odnosi, što vi svakom slučaju vaš koalicijski partneri snosite najveću odgovornost, da nisu ovako zatrovani odnosi, ako je postoji pitanje gdje se može lako postići konsenzus, to je pitanje opstanka ljudi u dolini rijeke Une. Od Martinbroda do Novog i dalje, svi će to biti pogođeni, Dubica i Prijedor i Bihać, jednako će se zagaditi i Cazin, i Bošnjaci, i Hrvati, i Srbi, i svi ostali. Ako se oko nečeg možete usložiti, ujediniti, to je ovo. Imate pravnih eksperata, poznavaoca međunarodnog prava, univerzitetskih profesora, angažujte ih, angažujte kompanije, angažujte advokate koji mogu pokrenuti, dajte im ovlaštenja, spor pred međunarodnim sudovima i jedino ako međunarodni sudovi donesu presudu u korist Bosne i Hercegovine, može se zatvoriti, može se spriječiti otvaranje odlagališta Trgovskoj gori. Sve ostalo je priča, uvjetar pred izbore da mi operemo pilatovski ruke, kažemo mi smo se to bož borili, ali nismo mogli ništa. Ne, može se ovo pitanje riješiti, a izgubili smo 8 dragocjenih godina. Ja bih predložio zaključke, ali šta god mi iz kluba Pravdu i red predložimo, vi ih odbacujete. Vi napišite zaključke, obavežite institucije Bosne i Hercegovine da se pokrene spor, da se nađu sredstva u budžetu. Jedino je to rješenje ovoga problema o kojem pričamo godinama. Hvala. Hvala gospodine Vukanoviću.